Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bugün avgustun 2 күні Cuma akşamı күні Buye TV. Biz sizge Ukraynada olup geçken vakalar hakkında tarif Bugün Donbas'ta ateş neticesinde 2 Ukrayna harbiyi yaralandı. Yarı geceden başlayıp Rusya işgalcileri Ukrayna mevzilerine karşı askeri ateş açtı. Faal hareketler Mariupol civarında oldu. Birleşken Güçler ameliyatı matbuat hizmetinin temsilcisi Vadim Bakay bildirgenine göre isyancılar mina toplarını ve zırh техникасын kullandı. Управдош поточної доби бойовики російських окупаційних військ Кундивамында Русия ишгалеті жеортуларының арбилері Украина мевзелеріне қаршы 8 кере атыш açtı. Şu cümleden Krımskiye, Novolganskiye, Lebedinskiye, Gnutovo ve Şirokine etrafında. Bunun ile isyancılar Vodene etrafında Ukrayna arbileri karşı 82 mm mina toplarından ateş açtı. Tünevin Donbas'ta uç Ukrayna mayacısı yaralandı. Silahlı kuvvetlerinin mevzilerine karşı isyancılar 20'den dekere ateş açtı. Esasen granatomet, iri kalibrli kurşun atқыç ve hafif silah kullanıldı. Ayrı yönelişlerde cinkaver piyade maşinalar da kullanıldı. Terörcüler Krımski, Novoluganski, Travnevo, Novomikhailовka, Marinka, Lebedinski, Talakovka, Pavlopol, Gnutovo ve Vodene mayacılarına karşı ateş açtı. Birleşken Kuvvetler ameliyatı askerler arasında tanklarga karşı raketa komplekslerinden atuvda en iyiler belgelendi. Atuvdan yarış 2 basamaktan ibaret edi. Sonunda askerler maksus maniyalar sızgı aşmakta öz ihtiyatlarını göstermek ve bundan sonra hareketsiz nişanlarga tanklarga karşı raketalardan atuv becermek gerek edi. Ukraynada yapılgan Sugna-P kompleksinden atılgan raketalar nişanға barıp tıydı. Bunun hakkında Birleşken Kuvvetler ameliyatı matbuat merkezinde aytıp berildi. Bu yarışmalarda iştirak etken tanklarga karşı idare etuf raketalarını da şuralar vaxtından. Şu cümleden Штурм-C konkurs. Dağların arasında en yanı Stugna kompleksi var. Neticelerde Ukrayna Stugnası en doğru olganını gördük. Bu kompleks bizim askerlerimizge birinci yerlerini elde etmek imkan verecek. Ukraynaga yardım için $250 milyon ayırı beruvге ABD Senatı kol tuttu. Bunun hakkında ABD'de Ukrayna elçixanesi haber etti. Bu paralar devlet mudafasının peketuvine işletilecek. Şu cümleden kibernetik ucumlardan devlet kompüter ağlarının himayesini kuvvetleştiruvine ve Rusya informatik teknologiyalarından bağlılık eksiltuvine. Ayrıca berilgen paralardan 50 milyon ölüm silahlar türleri için ayrılacak. Yardım etuf milli müdafaa için ABD'nin 2019 senesine büdjeti kanun lihasında közde tutulan. Vesika endi Amerika Kongresi'nin 2 palatasını geçti ve Senat tarafından takdirlendi. Amerika Prezidenti Donald Trump imzalagan son liha kanuni kuvvetini alacak. Buyuk Britaniya sanksiyalar cedveline Kerch köprünün kuruluşunda iştirak etken şirketlerini көрсетті. Yanartılgan cedvel Britaniya hükümetinin saytında yayınlangan. Evvel bu 6 şirketke karşı sanksiyalarını Avropa Birliği көрсеткен edi. Ular şirketlerinin Avropa Birliği'ndeki aktivlerini buzlatmaktan ibaret. Bundan gayrı Avropa şahısları ve teşkilatları ularga maliyevi hizmetler berip olamay. Avropa Birliği Rusya ve ilhaq etilgen Kırım arasında kısmen açılgan Kerch köprünü tenqid etti. İtalya'da Donbas'taki Rusya işgal edici bölügü için yolcularını celp etken teşkilat meydanğa çıkarıldı. 6 insan tevkif etildi. Karabinerler yakalanı ve tentuf hareketlerini Milan, Avellino ve Parma şehirlerinde geçirdi. Bunun hakkında İtalya'da Ukrayna elçixanesi haber etti. Genoa şehir prokuraturasının takıninde hepsi olup 15 insan cinayet iş Ukrayna diplomatlarının İtalyanlar, işgalciler tarafından Donbas'ta olgan cenkte iştirak etkenleri hakkındaki malumatı esasında açıldı. BMT missiyasının harbi bazasında yerleşken Ukrayna barıştırıcıları karşı Kongo'da ADF birleşmesinin isyancıları hücum etti. Hiçbir Ukrayna zarar görmedi. Bunun hakkında matbuat zabiti Vladimir Fityo bildirdi. Onun sözlerine göre vakaya beni şehrinden 19 kilometrelik uzaklığında Mavivi havalimanında olup geçti. Uruş bir saat devam etti. İsyancılar hafif silah ve yarıklatıcı mayınlarını kullandı. Kurşunlardan birisi Ukrayna bölüğünün kışlasına barıp
Тушты ұжым вақтында Украин барыштырыжылары мудафа үшін азырлық мевзелерге тұрды. Малави ве Танзаниядан уч барыштырыжылар яраланды. Ұжым текраланмасын деп, эки Украин helikoptері ми 24 янжылар ерлешкен ерге атеш açtı. Bunun ile 150 biyade askeri ми 8 yardımı ile ameliyat mıntakasına alıp barıldı. Зимбабведeki наразылықлар нәтижесінде үч инсан илак oldu. Bunun hakkında devlet телеканалы SBC полиске сасланып хабер етті. Парламент сайлауларының ресми нәтижелерінде Үкімран фырқасы парламенті ярым ерлерден зияде алғаны ақында белі олған сон Зимбабве мұхавелейті көтлеви наразылық акцияларыны чықты. Демонстрация иштиракчылары Харары пайтақты мерkezінде янгын чыгарды ве полислерге қаршы ташлар атты. The Guardian білдіргеніне күре арбилер ве полис хадимлері наразылық еткенлерге қаршы нария селясы көз яшлы тыжигаз ве сув топлары бұнын әлі арби helikopterler қоланылды. Президент сайлаулары нәтижелері августның 4-інде элан етілежек. Украин мриясы евге қайта. Дүниядаки ен балабан юк учағы айын 225 кеченлері Чили екеке авалиманындан Сенегал зикарына учуш япты. О ерде яқыл толдурачақ ве сервис ішлер япачақ. Бүгін ақшам Белградқа учып кетежек, андан есе учса турақтан сон мрия туған Гостомельге yol алачақ. Антоневцы секенлері оны ярын саат онда беклей. Чилинден Сенегалға учуш 9 саат девам етті. Ағыр юк ташыйжы учақ 7000 километрлік месафені ашты. Женюби Америкада украинлер арды сыра 12 рейс япты. Тыжыре ташувдаки учақ үшін бұ яны рекорд олды. Чилиден Боливияға украинлер Боливий исселек электростанциялары үшін 2000 тонна кетірді. Ағыр чекеде мұтлақ дүния чемпионы олған Тоғма Ахмеджитен Украин бокчысы Александр Усик бірінші матбуат конференциясын кечерді 21 июльден. 22 июльге кечергежесі Александр Усик ағыр чекеде толу дәреже дүния чемпионы ве Мухаммед Али Казанчыны әлде еткен спортшы олды. О WBO, WBC, IBF ве WBA бокс версиялары бойынша чемпиондыр. Бұл чемпионын ваны да Азияда ағыр чекеде мұтлақ чемпионлық идеясы олмаға имкан бере. Бұл чекеде WBO чемпионы Энтони Джоушадыр. Усеконен 2019 сенесі апрельде күрішідегі ихтимал. Шымды есе бірінші ағыр чекеде ұрышқа азырлық көрем. Я же говорил... Бір заманлары эпосы бұл қошақларыны бірлештерген сон, мен мұтлақ дегер севелерге көтерілмек істерім деп айтқан едім. Амақ қалмақ, өршіні яқшы түшініп япмақ керек. Егер бұл ұрышлар керлі олса, нечін ұрышмамақ. Анда дегер түліке башқа адреналин, өрші башқа, ұрыш боксчылар, ве анда яны қошақлар. Задача промоутера... Александр бұл қазанчыны камераларға көстеріп, Тони Белюге чағыруф етті. Менің вазифем есе оның істегіні япмақ. Шымды бұл меселе бойынша çalışамыз. Ве Эдди Бёрн, Тони Белю де Александр иле ұруш істегіні аққында білдірді. Оның үшін бұл енілеште çalışамыз. Белкі невбеттекі ұруш Тони Белю иле олачағыны түшінем. Бұл сонки хаберімізді яйынларымызны қачырмамақ үшін біздің Facebook ве YouTube-таки сайфелерімізні тақып еті білесіңіз. UATV-лі олыңыз. Көрішкенде.